Front na ovim prostorima širok je nekoliko desetina kilometara. Svi ranjenici stižu najpre ovde. Da li imate sve uslove da ih zbrinete na odgovarajući način? Za sada imamo lijekova za ove naše potrebe za nekoliko dana unaprijed imamo. Prijevoz je za sad funkcioniše, mada su kvarovi na automobilima česti, ali imamo dobre mehaničare, vrijedne koji se izuzetno trude na terenu da se ne osjeti taj zastoj. Doktore, kažite, šta je u ovom trenutku bolnici i uopšte sanitetskoj službi na Ozrenu najpotrebnije? Najpotrebniji su nam antibiotici u ampulama i u tabletama i sirupi antibiotski za djecu, zatim analgetici, kardiotonici i spazmolitici. Nedostaje nam još benzina medicinskog i alkohola.